lagi ha. Kasih kopi boleh break dia ha. Kasih. Don nanti. Non KKXT. Udah tu mana itu? Dapat pelakon tu lagi. Bukan PKS. Duplicate Gospel. Nang lang din nanti, nang lang lor nanti, jelang din lo te, ni cedok meme tahu.
sudah mampulah buka silang Kamdam ke ong ting lang 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 warung lo demi wansa warung oh warung